Ka jingpen sengopat ba ni ka public hearing jong ka company Star Cement balapan long mentakas ngi ka nyauterik urisau arja arpusau hasnong luom snong kalayat bet hadu kabakut ha kababaro kiba ai jingkren harinsan kila ai ka jingkershan ya ka company kabadan ka jingtmu ban klong yu motion na kawe kapar kabadan haluom snong ka daba sathat limestone deposit kabadan ka jinghe kaba arpusan hekte hawa laring katay kapar motion daba sathat limestone deposit hawa laring luom snong kadai kajaka jong kabalang Presbyterian luom snong ha kani ka public hearing kiladan khatsa ngut kibala ai jingkren harinsan bat u santosh pan u bade u consultant ula ai ka jingbatai babnya ha ka bayadei bat ka project ban klong u motion na kate ka par daba sathat kabadan hawa lareng hasnong luom snong kumjuru u wahe snong luom snong uba monlang ladong ulaong ba kumbala dep banyate kular bat ke environment ula kirpat ban kintu ya ka company Star Cement ba kadairu bandapej baha ba amdei bande kulmar nele thurmur haba pintre hakani kapar motion hindre dei bandale baha hakarukom ba ka jingklong motion kanum kta eka maryang ula ai ru ka jingkit bok kirwyang ba ki kam kin yat bej ha kani kapar motion ha dawa sathat halum shno lapli kani ka public hearing da u ADC East Jaintia Hills District uba ji warjri bat lapenyat pat da environmental engineer katanat Meghalaya Pollution Control Board uba YF Gani ka Paul. Swawa o na galing yang nga menjure gani. Nga kwa o kanay kidaw. Kidaw kiwa panman ya gani ka public hekaring hereng gani ka Paul. To langba ka jingkarpat yung kabalang Presbyterian Church si ikam ka chnong. Kayi ka jingkarpat kayong ki hakisnem ki wada dep. Dayo ya ka chiti langba yung kabalang Presbyterian Church haka executive committee yung kachnong kajingpan jingpit yung kabalang nakabanta wauti yung limestone UMH daba sathat kawam hapo kajingpat jingseli yung kachnong lom chnong ikam ka darbar chnong lom chnong dapan man ya ka darbar bada ka widon ka sur wa pediang ya kajingpan yung kabalang Presbyterian Church waktu yang new limestone haka nongrim kawa kabalang dayo ka joint meeting wong wachna ya ka yung mani kamte kam ya ka financial ta haka jing ito wa kani nakawidon ka sur kam ong ipi ida menjuri kam ka chnong wow bat kabalang da ya kani ka list lene AY haka Star Cement ka jing he yung kani area kam wasnyaw to arpausan hektar kawamut si benta yang kabalang nagbenta yoti yung mochon haka Star Cement yung Star Cement arpausan hektar haka tau daba sakhat kwa khana wa longba kani ka company Star Cement iki chnong ki wa hajan yung ani Star Cement sibon yo ke jing mentol lam ye go yirap cispa na cispa le re ha ke jing to ke imblang salang de yu hidak kicin khamtam hasnong i tong sem miu le ni te kamte ngai ni perchan wa perpat ya ga pollution control board yang ke Meghalaya Siobha o pelaj ya kan ya clearance certificate ne menta yo ka Star Cement pen mkam yo ni musun ha ka arbusan hektar kerkam gejing kwa yang ka bakam jure kwa wong wa kiwoto kani clearance certificate wa kerkam ka an wa mho mesti ya kamariang lene mho mesti kiwa kidot khnang wa kejing wa uman ga walai bai laranti manakhi ga haini thau ite kiten hublei si bat ya kani ngin sakha sikibot kepada ipen siaka Meghalaya State Pollution Control Board negasiya bakin salya ya kepada kami hangne kalong ta bangin yo ya kejing pensngaw gojong pi bangin tho ya kejing pensngaw gojong pi bangin record kejing pensngaw gojong pi kabadai
ya kebentar pan ai ya ka clearance ni ka banam ai kata keyboard kipa dekni tin sale ya ka badon kam di lemda pun slam shoot nga kwa ban ai ko play sa sisin pat pelum ya baro naman ta ka por jong ti kham tam ya ka jing boot back boot unti jong ti ya ka kom penlek ya ka ne ka public hearing ta kasni da ka Meghalaya State Pollution Control Board ya sa sisin nga ai ko play ya pi sigun ya pi baro naman ta ka por ka jong ti pat da kani nga panbanaru ba ka public hearing muntas ni nam da kani ka daba sa that limestone deposit kani ka jaka kala ko isya ko. Thank you.